Petit ours brun, le personnage a peut-être bercé votre enfance. Sachez que 12 albums viennent d'être traduits en breton par des jeunes. Setu frouez o labour etre o daouarn. C'hwer strolat bugale a krenardet eus brogemper o deus troet bebaleor arzik du. Bodet eo an hold a rese valerioù peur e chuet da moulet da ben ar fin, ur mar e gortozet daoust manin ket en oad ken da len historioù simple an arzik. Meg avait un tomic vid à Réveillon, mais à Réveillon n'est ket ober film ou billon vers Arzig du neuze ligne à place. Ni on labouret estrol, hag on eus dija kemeret a leor a oa e galek, hag change ar galek gant gerioù brezonek. Ken urziet eo bet a raktrez gant rouedad mediaouegou kemper kumuniez hag un ir a labour ijin var ariez zo begreet e pep klas. Avechou les prederia pas de pelle. Penos train ar frazen, peseur urs, lakad, ar frazen, da tout. Mais goulenou dedenus eo ben ar fin. Ar memez labour zo bet kaset da ben e broleo ne lokournan evit tre c'hwer historal. Boaz eo an embanner banoueol da fizia seurt trouedi gechou er vugale evel titeuf da skouer. Ne ket just un drudigez a zo avez gad er skol hag avez skrivet er c'haier a pikechu. Ahe bo e teud avez un dra vo laket e gwerzh da roude, vo kiniget a lennet gant tudal, puis a zo pli just am zonja. An daouzeg leorig nevez vo e gwerzh a leor dioù a dale kreiz miz even.